ndio sababu ya neema zingine zote kupata thamani mwanadamu anapokuwa hai. Mwanadamu akiwa hai, majina mengi atapewa. Mwanadamu akiwa hai, vitu vyake vyote alivyovimiliki vitapata thamani kwa sababu yuko hai. Akishatokwa na uhai, vile vitu ambavyo alivyoviacha ima mkewe au watoto wake wanakuwa hawana thamani tena. Muda mwingine watoto wanayeachwa, wale wanayekuja kulea, ima mtu kaoa mke mwingine au amekufa mume, mwanamke kaolewa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo unakuta watoto wanateseka, wengine wanakula mboga za kuchacha kwa sababu yule ambaye mwenye watoto wake katokwa na uhai, ndio maana wanapata mateso yote. Kwa hiyo wanakuwa watoto hawana thamani tena.